Management vibro sesempat kene kalau kaji tip yo don se kibom tip mo tengah dapat tip an bercai lupa te namta gitu gibala to application gibala dap submit application yung ki kan mau bah nadu ban kong ada pong ba kin sya tang ya kiba to exam ko ba kidon ka proof ba kidon exam na exam kam na exam class 11 class 12 class 10 te kila ban laj ba kila ban yo ban kriya tarik telah ada ide kiwi kijat pada kinom la banyo kinom ai la de phi kan mau kata shubo kidon ki balaj pan dan kreat tarik nomor ba kaya kenduk bar kami klegem mana kami klegem kadon haki arpo ar son tarik te ki yo jumar akatu hi tarik te mod ba la da ko ab kerja kinom yo re kerja la da to application ru mod ba kinom yo re kin sa cancel ya katu application ke jompi te mod ba pin sedu telah ada kumta ba pila submit Ikan pada objektif tempat ba siapa lima rek beja tarik ke jongkri katkum ke information ke banglayo jong tahi mat kiwi kiwi ki kidau bombiang kirizanam tempat ba kinom syare pi light tang lagi exam ada ong lupa tu kana tisru ba tang kiba to exam bet kin ai lat ki karizon ke biang ka sebut ba pi submit ke dokumen ki biang te kin syare pi lanyang ta kiwi kiwi kinam syare telah pi la submit bat kirizan bijong pi kim biang re dari pikir pat yo jing tip pada napo sebentar kerumbut te kuat ba happen dikena wada bihaban lagi hi ba pin yo nam yo ya katarik te lada ki ong yo te sabiang lada ki ong yo te ba bihaban lagi ha katu katarik ke ba yo nikong te sakan mau gitu ki bam biang karizon lak no nang ke exam te pin yo bet dan kan penkelarik banyak tak kui ngam tikana pinyo te sakan mau ban lekmi batman lek na kali baha gitu kibam submit baha ka reason hapok application ka jongpi te tangkan nahi ka jing pensai ka jonga hawe de bat kini kiba to application mo te namta gitu ba mare all the best no ba jongki ban semare lasai ka singi po nostran dan next kanwan Noston bat samanda kan merek lasai terter dan next kasawan saka is kasihil te all the best umta baro nang yai practice bha ba pin poisha kathong man poisha khamat bat ba pin lawan le baharu ta kan hi khule shubon बारह बजे फट के बराम 1 बजे फट के बराम नमन खाया लगते हैं चक्कर ना आएगा